Na prvoj borbenoj liniji zatekli smo sa Ljiljanima zajedno pripadnike civilne zaštite. Recite nam, kako vam ide? Ide nam posao, ne može bolje. Vi ste ovdje zajedno sa njima, pravite rovove. Ako je potrebno i prva linija ćemo biti. Mi radimo sa svojim Ljiljanima stalno i pomažemo. Što mi se predstavlja? Ja sam Adil Mešta. Hvala. Idemo dalje. Hoćete mi se predstaviti? Bego, zvani Begica Kućanović. Reci mi, otkad si ovdje zajedno sa pripadnicima civilne zaštite pomažete armiji? Kao komandir civilne zaštite radnog voda Musić. Radimo sa svojim Ljiljanima, sve ćemo živo raditi i pomoći, ako treba je prvu liniju isto, idemo na prvu liniju kao i dosad smo radili. Pokaže se potreba, neki napadi, pucanje ili nešto, mi letimo, jesmo prisutni u selu, da smo tu, da na mjestu letimo na prvu liniju. Hvala ti. Još uvijek su u poslu. Hoćete nam se predstaviti? Merdan Alija. Izvolite, u čemu se radi sad? Recite mi, jeste se umorili? Pa nijesmo. Za Bosnu i Hercegovinu suverenu nikad se ne možemo umoriti, ni danom ni noći. I nastojimo da neprijatelja isteramo sa naših prostora, sa čitave Bosne i Hercegovine, da bude jedinstvena država Bosna i Hercegovina, sve tri naroda. I muslimana, i Srba, i katolika, koji žele da budu s nama, a koji ne žele, neki idu izvan Bosne i Hercegovine. I poručujem svima borcima da ne puštaju nigdje linije dok imaju zadnjeg metka i dok imaju živu glavu na ramenu, da se ne daju nigdje iz ova istjerati. I ja sam svima, ako je potrebno, i danom i noćim i u svakim prilikama, i bilo padanje ili bila najljepša sezona. I ne damo se dok nas teče do jednoga. Muslimana i Srba i Hrvata koji su s nama, koji nijesu, ne moraju ni biti. Brani se Bosna sa Čekićom i Ekserom također? Brani se sa svim raspoloživim sredstvima. Šta god imamo. Može i sa nožem, može, nema šijem ne more. Može s kolcem ako nema ništa drugo. Može se i kolcem glava razbiti i sa metkom. Hvala vam, čuvajte se. Hvala također, da nam sretno bude svima borcima. Dok civilna zaštita obavlja radove i pomaže armiji Ljiljana, ostali borci su na prvoj borbenoj liniji, čuvaju nas. Recite nam, kako vam je ovdje? Pa nama je ovdje vrlo dobro, došli smo da služimo, da odbranimo Bosnu i Hercegovinu od agresora. A koliko ćemo uspjeti, ja mislim da hoćemo. Jer moramo to raditi da bi ovo što sad radimo da imamo. Jer moramo povratiti ono što je naše slučajno. Kako se zoveš? Salva Šreško, komandir smjene. Reci mi, kako slušaju borci, moral? Odlično. Borci dobro slušaju, moral na visokom nivou. Sve kratko i jasno, hoćemo li naprijed? Pa ako Bog da. Za koji dan dok se samo malo stabilizuje ova linija, dok se uredi položaj, idem, sigurno. Hvala vam i sretno. Hvala i vam. Na prvoj borbenoj liniji zajedno sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine su i pripadnici civilne zaštite. Ovdje je jedan od njih, hoćeš nam se predstaviti? Ja sam Merdan Osman, zvani Italijan, komandir sam jedinice civilne zaštite mjesne zajednice Klinčići, tako
radimo, pomažemo vojsci na prvoj borbenoj liniji, svojim radom doprinosimo da ova linija ostane uvijek stabilna i nepromijenjena i uvijek smo spremni, ako nemamo drugog posla, uvijek smo spremni u prve borbene linije da stupimo u red s ovim našim borcima koji su svakodnevno ovdje i da pomjeramo linije i da se pomažemo uzajamno, da sarađujemo, radimo kao što smo od prvog dana tako radili. Ovo su sa mnom sve pripadnici civilne zaštite koji svakodnevno obavljaju svoje zadatke i tako. Čujem, imaš poznat nadimak, hoćeš mi reći odakle? A moj nadimak potiče još je slavni italijanskih granica. Pravo da vam kažem, nije od tega kludovi. Iz Trsta, sigurno. Komandant Italijan, hoćeš se ljutiti? Komandant Sarajevo, volio bi se u životu sreti s njime i da baš razgovaram s njim da vidim odakle on dobio nadimak. Možda je i on u mlađim danima bio Italijan. Farmerice. Farmerice i ostala roba. Sretno, želim vam puno sreće i čuvaj nadimak. Obavezno se čuvati i poručujem svome komandantu, borcima od Žepije do Sarajeva, svim granicama i prvim borbenim linijama BiH armiji da se dobro drže i ja mislim da je ovo već kraj, da je brzo oslobođenje. Ako Bog da. Ako Bog da. U obilasku prve borbene linije sreli smo i bolničara. Hoćeš nam se predstaviti? Zovem se Alaspah Iškara. Iz sela sam Lišak. Ovdje sam izbjegao u avgustu mjesecu. I ovdje sam primljen u ovu jedinicu. U armiji sam bio sanitarna služba, bolničar. I tu smo primili ovdje isto kao bolničar na ovoj liniji. Dolazi redovno sa svaki dan, obilazi svoje vojnike. Nema ranjenih, nema povrijeđenih. Ponekad i ponudi pokretna vođa. Protiv bolova, glavobolje su pobolji. Imate li protiv morala? Pa protiv morala nemamo tableta, ali imamo svoju šalu, smije, veselje, to, šalimo se. Vidim veseljak ste. Kako vam ide u obilasku linije, ima li umora? Nema umora kad se dođe kod finih ljudi. Šale, malo smija, ne osjeća se ni umor, kakav zamor. Niti ima kakav strah, sloboda. Želim vam što prije da završite s tim poslom, da ga ne obavljate više. Hvala. Da budemo zdravi i živi, da ne treba ni više. Stanje redovno, linije se poštuje, sve u redu, nema nikakvih problema, ima što za mene. Čujemo se onda. Nismo htjeli da ga prekidamo. Hoćeš nam se predstaviti? Ja sam borac u Jaznici Irče. Vezista? Vezista ovdje na ovoj liniji. Reci nam kako ide. Pa ide sad sve po planu, nema nikakvih problema, sve u redu. Primirje, poštuje li se? Evo, poštuje se, dokle vidjet ćemo, ne znam. Hvala ti puno. Nema na čemu. Čitavo vrijeme dok smo obilazili jedinicu, sa nama je bio komandir jedinice Smajt Salim. Hoćeš nam reći koliko je duga linija i kako ide? Pa evo, bili ste obilazeći sa mnom da je linija veoma duga. Ne bih vam rekao pravu dužinu linije iz nekih drugih razloga, ali prilično je velika zona odgovornost ove jedinice. Recite mi borbeni moral vaših boraca? Pa išli smo od rova do rova, bili ste svako iznosi svoje mišljenje, ali mislim da je moral na veoma visokom nivou. Bar što se tiče ovog dijela linije i zone odgovornosti koju ja kontrolišem sa jedinicom. Čujemo, čekuju naprijed, hoće li ubrzo? Pa svi se nadamo, svi čini mi se željno očekuju da krenemo naprijed. Sad kakvi su uslovi, takvi su, moglo bi po meni. Biće bolje, nadam se. Pa bolje sigurno, gore nikako, jer i do sad znamo kakvi smo okolnostima krenuli ovaj rat, svaki dan ide sve bolje i bolje, svaki dan smo spremni, svaki dan se sve bolje utvrđujemo, bolje se oblačimo, naoružavamo i tako, znači da u sklopu svega toga mora biti bolje, a ne nikako drugčije. Recite mi, u vašim jedinicama vidjela sam ima i pripadnika ženskog roda. Pa da vam kažem, čini mi se da ne da su rijetke jedinice, nego rijetka je ova jedinica gdje
ova naša drugarica, da je tako nazovem, ili gospođica, s puškom u ruci, kao borac, a ne kao bolničar, sanitetlija ili ne znam nešto drugo da radi u jedinici, nego tačno je na rovu sa svojim kolegama borcima. Nije strah? Pa nema straha, normalno, na početku je, što kažemo mi, pregrmio, sad ga nema. Mislim, to nijedan borac ne osjeća, sigurno. Želite li nešto poručiti ostalima koji su otišli? Pa, da vam kažem, neki bude stid ovako kad vide nas na prvim borbenim linijama, neki je stid svih ovih boraca koji su u rovovima, koji su pregrmjeli jednu tešku zimu, jedan težak period i sve nedaće koje su nas zadesile u ovom ratu. Neki je sve stid. Također i od meni. Kako je da patio, da je koliko je težak, 30 kila da je bučio u komoru još. Već je tako, još jedan. U posjeti smo kod boraca na Brovingeru. Želim da nam se predstaviš. Merdan Ras. Češ mi reći koliko si vremena već ovdje? Pa ovdje sam jedno 6 mjeseci, a bio sam gore na Patu prije. Od početka sam bio u oružanim snagama i vratio sam se, brat mi je poginuo, pa sam došao ovdje. Reci mi, imaš li treme, straha? Ma nemam uopšte. Radi li ovaj? Radi nešto, naveliko. Pucamo tako, kad izazovu, tako. Baš neki dan smo jednog otišli tu, popio se na stablo jedno. Pucali smo na njega, da li smo ga skinuli, ne znam. Ali najvjerovatnije da je. Nije se više javljao? Nije. Nadam se da ni neće. Metaka, municije imamo. Pa, dobro, odlično. Vidim, uniforme nemaš. Šta je s uniformom? Ba, nema. Valjda će stići neka. Uglavnom, moral je na visokom nivou, nije važno za uniformu. Ma jo, odlično. Moral je idealno. Hoćeš nam dozvoliti da predstavimo za tvog druga? Merdan Fej. Češ mi reći, ti si zajedno sa njim ovdje na Brovingu? Jeste, ja sam ovdje od početka rata, nisam nigdje bio na drugom mjestu. Pa sam ovdje kao pomoćnik na ovom Brovingeru, tu smo na prvoj liniji. Kako sa cigarama? S duhanom? Pa snalazimo se tako pomalo. Uniforme također vidim, nemaš, ali nije važno, jel? Pa nije baš važno, ali eto. Glavno je da imamo municije. No, sigurno, to je najvažnije. Reci mi, spadali oni? Granate? Četnici. Aha, pa tako viđali smo i ja, nisu do... Da li smo šta ubili, ne znam. Dobro? Ma nadam se, bit će njih ovdje. Pa ja mislim, ako dođu da se neće dobro provesti. Idemo naprijed. Ako bude naređenje, tako idem. Čekamo samo Hoće. komad. Hvala. Hvala vama. Hoćete nam se predstaviti? Zovem se Merdan Mirsad. Koliko si već dugo ovdje? Pa od početka agresije na našu republiku sam ovdje. Hoćeš nam se ti predstaviti? Merdan Ismet. Ti ovdje sa borcima? Isto evo sa ovim ovdje od prvog dana. Imamo ovdje još dvojicu burazira na ovome rovu. Mijenjamo se u smjenama. Svi ste zajedno? Jeste, svi smo zajedno, jednog smo brata izgubili. Hoćeš mi reći, imate municije, uniformi, imate problema? Ma nema problema, a što god dođe je dobro došlo. Za sad je dobro. Hoćeš li četnike pozvati da nam dođu na nišan?
Samo nek pomole nos. Čekamo naređenje dalje da iđemo. Ko čeka i dočeka. Sigurno. Evo ovdje smo zatekli borce u predahu, hoćete nam se predstaviti? Ja sam Izudin Kiš, borac armije Republike Bosne i Hercegovine iz Vrešana, ispamo smo ovdje došli u Olovo. Tu smo, znači 5-6 mjeseci, ja mislim, od prvoga dana skoro. Šta ja znam, došli smo ovdje. Čuvamo tu našu Bosnu i Hercegovinu, čuvat ćemo i slobodno vrijeme, malo sada ne puca, inače zna biti. Svakako. Šta je? Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Abdullah Gonđelić, isto sam ovdje sa svojim drugovima došao sa naše vode ovdje, Bakić, Mustići, šta ja znam, isto bi mišljenje iznio kao moj kolega. Za što se tiče ovog rata, pobjeda je naša. Tako, ne vidiš ništa. Reci mi ime. Ja sam Oliver Đučenes. Imaš četničku uniformu, bosansko srce, ha? Pa u svakom slučaju jebija, šta ćeš, oprema i ne čini čovjeka i borca, važno je srce, važno je moral za uspjeh, za pobjedu u svakom slučaju. Šta ćeš? Oni su nikakvi borci, mada imaju sve. Pa imaju sve, ali šta ćemo? Nekakvi borci, ali vidjeli ste gore kako mi stražare imamo. Na kakve stražare naše naudaraju, ali ne smiju da ne vidim. To kažu, boj ne bije svijetlo oružje, već ga bije srce junaka. Oprema jest, nije toliko bitna, jebija, važno je nekakav moral, važna je spremnost, tako je to jebija. Svaki moment koristimo za usavršavanje, jebija, kako svojih psihofizičkih sposobnosti, tako i za uljepšavanje tih ambijenata i mjesta gdje boravimo, za čišćenje naoružanja i opreme, kao i svega toga. Jer mora se čisto, proljetno vrijeme ide. Po ovim bajtama, svi morate vidjeti bajte, to mora, ako se ne čisti, mora bit će svega. Najviše sada obraćujemo pažnje na čišćenje, ne toliko i na četnike koliko je čišćenje. Pa treba će i čišćenje Bosne, ha? Bosna je uskoro, treba, malo nas sad Hrvati koče u tome, ali doći i to vrijeme, različit će se to. Želim vam put do pobjede, brz. Hvala. Razgovaramo sa načelnikom općine Olovo, gospodinom Muhamedom Kadrićem. Gospodine Kadriću, možete li nam dati sliku trenutnog stanja u Olovu u odnosu na protekle 2 godine? Pa teško je porediti sadašnju situaciju sa situacijom u protekle 2 godine. Naime, stanje je u Olovu sada mnogo povoljnije u raznim vidovima života i rada na ovim područjima. No kad je riječ o uništenosti olovske privrede i samog gradskog naselja, onda je tu velika razlika. Naime, svi oni koji su došli ovdje, obišli grad, njegove industrijske pogone, mogli su doći do zaključka da je to katastrofa i da je malo gradova u Republici Bosne i Hercegovini koji su tako uništeni. Kad je riječ o lovskoj brigadi, onda je ona organizovana i spremna da se suprotstavi agresoru kao i u mnogo navrata u dosadašnjem ratovanju. Kada je riječ o obezbeđenju hrane za stanovništvo, onda se nalazimo u mnogo povoljnoj situaciji nego u proteklom periodu.
ali to ni izdaleka nije dovoljno da bi sa ovim zalihama dočekali zimski period. Da li je olovo osjetilo zaživljavanje federacije i u kolikoj mjeri? Mi smo u olovu još u julu mjesecu završili sve političke poslove po pitanju ustrojstva opština prema Ustavu Federacije Republike od Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, kod nas su izvršeni izbori opštinskog načelnika, predsjednika vijeća i delegata u kantonalnoj skupštini. Mi smo pripojeni u Zeničko-Dobojskom kantonu i sve opštine u tom području još nisu završile te poslove, tako da kanton na ovim područjima još nije zaživio. Gospodine Kadriću, možete li mi reći nešto više o tome? Obnova rada firmi i preduzeća koje već 2 godine su u prekidu. Šta je urađeno do sada na tome? Skoro ništa. Razlozi su sljedeći. Olovska privreda je totalno uništena. Nemamo vlastitih sredstava za njeno aktiviranje. Nemamo radne snage za pokretanje tih kapaciteta. Olovska privreda, prije svega šumarstvo i prerada drveta, kao i njena pilana, bili su jedni od najvećih pilana u bivšoj Jugoslaviji. Tu je bilo zaposleno preko 2000 radnika. Stopčanica je proglašena firmom od državnog interesa, no za njeno pokretanje bilo bi potrebno demobilisati određen broj ljudi iz redova armije. No, pošto to ratna situacija na ovim područjima, koje još uvijek vruće, ne dozvoljava, onda nema ni uslova za pokretanje tih kapaciteta. U tvornici rublja Ola proizvodnja teče iz razloga što je tu zaposlena pretežno ženska radna snaga i njena proizvodnja zavisi od količina električne energije koje dotiču na ovo područje, obzirom da sve mašine rade na električni pogon, i od repromaterijala koji se može obezbijeti za njegovu proizvodnju. Ali se tu nešto radi. Trgovinsko preduzeće Promet obavlja svoje poslove u onolikoj mjeri kolika je kupovna moć stanovništva na ovom području. A obzirom da je kupovna moć stanovništva vrlo mala, onda nema prometa roba, nema stvaranja sredstava za obnavljanje. Dakle, tu trgovina ne cvjeta baš najbolje. U samom gradu nema prodavnica, jer nema još uslova za normalan život. Jer je, kao što je poznato, grad skoro svakodnevno pokriven artiljerijskim granatiranjem od strane agresora. Rudnik olova u Olovu također nema uslova za proizvodnju, jer se njegova postrojenja nalaze u zoni ratnih dejstava. Ostali proizvodni kapaciteta na našim područjima nije ni bilo. Recite mi, šta je urađeno na povezivanju Olova sa ostalim bosansko-hercegovačkim gradovima? Skoro ništa. Vi znate da se mi nalazimo još uvijek u totalnoj blokadi. Mi u Olovu nemamo telefona, dakle, tim putem nemamo veze sa svijetom. Nemamo telefona ni u lokalu. Mnoga su obećanja od republičkih institucija, već podavno, ali nema realizacije. Slušajući radio program Radija Bosne i Hercegovine, čujemo da se ljudi putem telefona javljaju iz skoro svih mjesta Bosne i Hercegovine koja kontrolišu jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine. Olovo nema tu čast još uvijek, zahvaljujući našim nemogućnostima, jer nemamo sredstava da to uradimo, zahvaljujući nedovoljnom angažmanu republičkih organa da nam pomogne u tom pogledu.
Mi nemamo ni televizijsku sliku na ovim prostorima, jer su televizijski releji uništeni, a od strane republičkih institucija nema tu dovoljno interesa da se nešto odradi. U posljednje vrijeme na vidiku je rješenje tog problema, no vidjet ćemo. Recite mi nešto o humanitarnoj situaciji u Olovu. Kakva je trenutno i osvrnite se u zadnjih 5 mjeseci? U posljednje vrijeme mi se oslanjamo na sopstvenu proizvodnju i sopstvene kapacitete za dovoz hrane. Humanitarne organizacije kao što je Crveni križ već od juna mjeseca ne djeluju na ovim područjima. A nije se našla ni jedna druga humanitarna organizacija koja bi zauzela adekvatno mjesto. Dakle, humanitarna pomoć je vrlo slaba. Još nešto djeluje UNHCR i to u onim momentima kad uspijemo obezbijeti naftu da se ode do Zenice, do njegovog sjedišta, kad se tako reći izmoli neki konvoj i oni to sa svojim prevoznim sredstvima dovezu u Olovo, ali je to jako malo u odnosu na potrebe. Mogu reći da mi samo, kad je u pitanju brašno, na ovom području trošimo mjesečno oko 120 tona. Dakle, obezbjeđujemo hranu sopstvenim prevoznim sredstvima iz pravca Ploča i Splita, gdje imamo određene količine hrane kao poklon donatora Caritasa i holandske vlade. No, vrlo je teško obezbijeti sredstva za slanje konvoja, jer da bi se jedan konvoj od 15 kamiona poslao do Ploča ili Splita, potrebno je imati 15.000 maraka. Mi ih ovdje ne možemo obezbijediti. Pravili smo zahtjeve Ministarstvu i Vladi Republike Bosne i Hercegovine, no još nema pozitivnog odgovora i obezbiđenja tih sredstava. No, snalazimo se i ovih dana šaljemo još jedan konvoj prema Pločama. To bi bilo što se tiče humanitarnog stanja. Recite mi snabdjevenost grada elementarnim potrebama, struja, voda, nafta i naftni derivati. Kad je u pitanju nafta, onda je tu situacija vrlo teška. Naftu ne možemo kupovati bez deviza, mi ih nemamo, prema tome nemamo nafte. Kad je u pitanju struja, voda, onda je tu situacija zadovoljavajuća obzirom da je rat. Dakle, relativno redovno imamo električnu energiju na čitavom području, mada je to ni izdaleka nije dovoljno. I ako imamo električnu energiju, onda u gradu imamo i vodu, jer sve crpne stanice rade na električni pogon. No, možemo reći da je situacija tu zadovoljavajuća. Na kraju ovog razgovora, gospodine Kadriću, možete li mi reći neku prognozu vašu? Da li je za Olovljane nakon ovog pretrpljenog dvogodišnje agresije, da li napokon dolaze možda bolji dani za njih? Olovo je u ovom ratu odradilo veliki posao. Olovski borci, olovski narod. Griješe oni koji misle da Olovska brigada broji samo nekoliko hiljada boraca. Ovdje je cijeli narod brigada, jer jedni bez drugih ne bi ni izdržali ovo što smo do sada izdržali. Dakle, Olovo, po našem mišljenju, ima veliku zaslugu u odbranama kako ovih prostora, tako i prostora Republike Bosne i Hercegovine. Jer možete se staviti u situaciju i zamisliti šta bi se desilo da je agresor uspio ostvariti koridor Romanija-Ozren. Šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom? Bile bi to nekakve enklave. Dakle, Olovo je zaslužilo mnogo višu pomoć, svestraniju pomoć od svih republičkih organa. Onoliko koliko je to u njihovoj mogućnosti. Mislim da mogu Olovu mnogo više pomoći nego što pomažu. Naime, dolazili su ovdje mnogi republički rukovodioci, vidjeli su, čuli su, snimili su situaciju, no nedovoljno brzo reaguju. No, olovski narod i olovski borci ne posustaju. Mi smo još uvijek tu na braniku ovih prostora i vjerujem da ćemo izdržati. Još jednom apelujem na republičke organe i rukovodioce da dođu u Olovo, ali sa konkretnim pomoćima.
i da o olovu govore samo oni koji su kompetentni da govore. Kako novinari, tako i razne sagovornici njih. Gospodine Kadriću, ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Zahvaljujem se i ja vama na trenucima koje ste odabrali da malo porazgovaramo. Selavim sve Sarajlije kojima je olovo u srcu, pogotovo naše olovljane koji žive u Sarajevu, da nam pomognu jer mi tamo nemamo svog predstavnika zvaničnog, da odrađuju neke poslove za nas, da nas o tome redovno obavještavaju. Selavim i sve naše borce koji se nalaze u Sarajevu na liječenju. Mi ćemo i dalje odavde obezbeđivati sredstva za njihovo slanje kao i do sada, ne samo u Sarajevu nego i dalje, ali i oni tamo u Sarajevu moraju biti pravi olovljani i predstavljati ono olovo kako ono u stvari jeste, da nam niko ne može prigovoriti u negativnom smislu. Hvala vam lijepo još jedno. Molim, hvala vam. Jedan sad, ali pa sam molio da ono što je najinteresantnije da se pošalje bataljon borbene jedinice. Svi sektora ćemo praktično pokušati po radu opštih organa, to sam već da malo dogovorio, 16. aprila, baš u Bogošinu. Ima on iz ovoga što on je rođak, on je bio istetu. Da otiđen. Znaš, pošto Sivan ne bi... I oni su bili glavni koji su prošli uđeli, oni glavni rov, posle druge akcije, ne znam, drugu akciju je krenuo dole. Ja mislim za Rajlovica onaj, ne znam se. Neki dan u rata upadili, najčešćem upadili na kolicima. Ali radila sestra, evo. Ovo što je bio Šura, ja. Ovo smo to je što sam jedel lopte zajedno na cijelom, znam, prigod, što je bilo čudno, da. Ja, znam. Ovo smo. Šta je, i njega zaplatila te odmine i ovo. Ima na želje, ispiranje sam. Ispusti se dole navodno do rovova gdje su, kako mi prošlo rova i upatili. I sve bilo dogovoreno da se zamijeni, živi da živa. I neki dan došlo, stari došlo, rozme se. Ako ne tražiš, žeba je ko ubila, ja da Bože kaže, mogu s njime ruke. Kako ćeš kad kod mene sjedi i priča? Znači, ne da priča. Pa ja išao u ulogu Rosenu da se ne pitanje bilo. Da što to sad nas ne pa ja stvarno čujem što je za mene neće da priča. A jedi, ja neću stajati, znam, možda se... Ne vidim da mu kaže da ga spasi, gledam. Pa mu... Pustio ovdje kad je zatvoren bio. Ja, a otvorio mu vrata i tako mu kućić. Mogući sam bio stavio. Razgovaramo sa Sadijom Omerovićom, pomoćnikom komandanta komande mjesta Olovo. Gospodine Omeroviću, možete li mi reći šta je do sada učinjeno na planu pomoći porodicama šehida? Pa ovako može se reći da je dosta i malo urađeno. Počnemo ovako redom od stambene problematike preko obezbeđenja ogreva, novčanih pomoći opštine za liječenje, za izmještanje ranjenika na liječenje i drugi pomoći od humanitarnih organizacija Crvenog križa i Merhameta. Ako se zna da je Olovo potpuno razrušeno, a nije ni imalo vojnih stanova u Olovu, vrlo teška je situacija tu. Mi nismo uspjeli, komanda mjesta nije uspjela do sada obezbijediti nijedan stan za porodicu poginulog borca. Tu postoji 1000 razloga. Uglavnom su to porodice koje imaju 4 i više djece. Skupština opštine, u stvari organi u opštini, nisu u mogućnosti obezbijediti isto tako stambeni prostor zbog velikog broja izbjeglica koji su uselili u Olovo i okolna mjesta ne skrivaju dole. Tako da vrlo teško je izbaciti nekoga sada na ulicu. Uglavnom su to porodice boraca koji su sada na liniji.
Kad je u pitanju ogrjev, ove godine komanda mjesta je uz pomoć merhameta i opštinskih organa obezbijedila za porodice šehida. Jedan dio je obezbijedila po 7 metara drva, a za drugi dio obezbijedili smo gorivo da Osijeku Stupčanica će prevući ta drva. Novčanu pomoć koja se dijeli sad u drugom krugu, pomoć od vlade preko prvog korpusa, podijelili smo u jednom krugu po 100 maraka po svakoj porodici šehida, a u ovom drugom krugu je već podjela po 50 maraka. Opština Olovo za svakog našeg borca koji je izmješten na liječenju u Sarajevu i u Fojnicu dala je po 50 maraka. Tako da mi u ovom momentu imamo jednu najvećeg donatora, u stvari najveću pomoć imamo od Skupštine opštine. To bi uglavnom bilo sad, što je do sad ovako kratkim crtama što je komanda mjesta uspjela odraditi. Kako ste organizovali pomoć ranjenim borcima i invalidima? Ranjenim borcima uglavnom se svodi to na, sad trenutno svodi samo na podjelu paketa, dvomjesečnih paketa koje obezbjeđuje logistički centar opštine. Zna se sadržina toga paketa, to je uglavnom onaj porodički jedan paket i 10 kila brašna. Drugi vid pomoći našim ranjenicima je jedna akcija koja je počela prije 2 mjeseca. Dosta smo izmislili jedan broj naših ranjenika u Sarajevu na liječenje i sada je otišla prva tura ranjenika na rehabilitaciju u Fojnicu. Ja sam malo prije zaboravio reći, kad su pitanje porodice šehida i ranjenici, mi smo za dan armije i za dan brigade obišli svaku porodicu na teritoriju opštine gdje smo uručili po jedan skroman paket i u svakoj porodici smo snimili stanje, u stvari popili jedan upitnik, tako da imamo sada pred sobom jednu pravu sliku i socijalnog i stambenog stanja za sve naše porodice šehida i porodice ranjenika i invalida. Kada su u pitanju ranjeni borci prve slavne Olovske brdske brigade, nailazite li na razumijevanje humanitarnih organizacija? Pa uglavnom nailazimo, međutim ne možemo ni mi tražiti od njih ono što nema. Uglavnom dosta smo imali dosta dobru saradnju sa Crvenim križom i merhametom. To je pomoć njihova bila u prehrambenim artiklima i pomoć u otpremanju ranjenika, na izmještanju ranjenika u Sarajevu u Fojnicu, gdje su davali određene odjevne predmete i patike. To je uglavnom do sada bilo. Ne možemo biti nezadovoljni s tom pomoći, jer znamo kakva je situacija i kod njih. To bi uglavnom bila sad trenutno pomoć od Crvenog križa i merhameta. Moram napomenuti ovdje da organi opštine u svakom momentu priskaču u pomoć komandi mjesta u svakom pogledu. Pa skoro smo imali jedan slučaj gdje su u zadnjem momentu skočili sa određenom količinom nafte da bi mogli prevesti ranjenike na rehabilitaciju u Fojnicu. To je uglavnom. Koliko su zadovoljne porodice šehida, ranjenih boraca i invalida o vašoj brizi? Koliko vi uspijevate zadovoljiti sve njihove zahtjeve? Obzirom kakva je situacija bila prošle godine, mislim da su u cijelini zadovoljni, bar onoliko koliko mi, s kojima mi kontaktiramo, da je dosta dobra situacija, da su zadovoljni. Koliko je to sada, to je veliko pitanje, jer daleko više treba njima pružiti, međutim naše mogućnosti su sad tolike i ne možemo više pružiti. Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru, gospodine Omeroviću, i želim vam puno uspjeha u daljem radu i da borci armije Republike Bosne i Hercegovine, oni koji su ranjeni, koji su dali svoj doprinos u ovoj borbi, budu ipak zadovoljni. Hvala lijepo, ja bih samo na kraju rekao kamo sreće da mi nemamo poslanika, komanda mjesta. Nadam se da nećemo više imati ni poginuli ni ranjeni. Hvala lijepo. Hvala vam.
Razgovaramo sa komandantom prve slavne Olovske brdske brigade, gospodinom Osmanom Plećanom. Gospodine komandante, možete li mi reći kakvo je trenutno stanje u zoni odgovornosti vaše brigade? U zoni odgovornosti prve slavne Olovske brdske brigade četnici svakodnevno nastavljaju s provokativnim dejstvima iz pješadijskog protivavionskog naoružanja kao i neselektivnim gađanjem iz artiljerijskih oruđa kako linija odbrane, tako gradskog jezgra, kao i prigradski nasilja niz rijeku Krivolju. Naše snage su angažane uglavnom na zadacima osobne odbrane sa pripremanjem prelaska u aktivna borbena dejstva sa stvaranjem što povoljnijih taktičkih pozicija. Recite nam nešto o posljednjim uspjesima vaših boraca. Naša jedinica je zajedno sa jedinicama iz sastava prvog korpusa u zadnje vrijeme učestvovala uspješno u odbijanju četničke ofanzive na prostorima Niške visoravni. Svaki četnički napad, atak na Olovo uspijevamo odbiti i u tom svakom njihovom napadu uspijevamo im nanositi gubitke. Jedan od takvih gubitaka, naveo bih, je i posljednji uništeni tank u rejonu Pridvoriće. Kakav je moral vaših boraca trenutno? Trenutno moral naših boraca je na zadovoljavajućem nivou, rekao bi na nivou koji omogućava uspješno izvršavanje svih postavljenih zadataka. Ipak moramo navesti, istaći da u mnogome moral boraca opterećuje neriješenost mnogih socijalno-statusnih problema boraca, problemi logističkog obezbeđenja, dolazi zima, treba nova odjeća, obuća, sve to, htjeli ne htjeli, sigurno opterećuje moral naših boraca. Gospodine komandante, imate li možda neku poruku agresoru, šta ga ipak očekuje na Olovskom ratištu? Oni najbolje znaju šta ih očekuje na Olovskom ratištu. Gubici, gubici, gubici. Iako smo potpuno svjesni i jasni da u ovom trenutku oni od svojih ciljeva koje imaju na ovim prostorima Olova neće tako lako odustati, međutim mi ih čekamo spremne. I još nešto za kraj da vas upitam, vaša poruka vašim borcima prve slavne Olovske brdske brigade i borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine na području cijele Republike. Poruka svim pripadnicima, svim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine je sasvim jasna, sasvim kratka. Do konačne pobjede, do slobode. Mi u tome moramo, možemo i u konačnom oslobođenju svih naših privremeno okupiranih, privremeno zauzetih teritorija moramo i možemo istrajati. Do kraja, do konačne pobjede, do slobode. Gospodine komandante, ja vam želim puno uspjeha u daljim borbama koje će se voditi i koje se vode trenutno vama i vašim borcima. Hvala.